nonge kwasuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti wakunze wa Primo Media Rwanda nahe makuru agezweho. Dieudonné Gatete yagizwe umuyobozi w'ibiro bya Perezida w'u Rwanda. Naho u Rwanda rwavuze ko rutigeze ruhindura uruhande ku cyifuzo rushyigikiye cyo kugarura amahoro mu burasirazuba bwo hagati, aricyo cyo kwemera ko habaho leta yigenga ya Palestine n'iya Israel ibizwi nka two state solution. Twebwe position yacu nuko nta mahoro ashobora kuzaza iburasirazuba bwo hagati hatabaye leta ebyiri, two state solution. Nukuvuga leta ya Israel ibaho mu mahoro n'umutekano itabangamiwe n'imitwe y'iterabwoba, ndetse na leta ya Palestine iriho nayo ishobora kubaho. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe w'ububanyi n'amahanga bw'u Rwanda arabigarukaho muri aya makuru. Kuri uyu wa gatanu hari imihanda imwe n'imwe yo mu mujyi wa Kigali iri bufungwe by'agateganyo kubera imyitozo ya shampiyona y'isi y'amagare. Mu karere ka Ruhango ho hari abantu 6 batawe muri yombi bakekwaho urupfu rw'umugabo wasanzwe mu murima yapfuye. Hanze y'u Rwanda, Perezida Samia Suluhu Hassan yavuze ko amatora ya perezida muri Tanzania atari intambara. Abantu 11 bo birukanywe na Amerika barezegana kubafunga binyuranyije n'amategeko. Umukobwa wa Perezida Paul Biya wa Cameroon yahamagariye abaturage b'icyo gihugu kutazatora se mu matora ateganyijwe ya Perezida wa Repubulika. Trump yavuze ko yatengushywe na Putin mu ntambara yo muri Ukraine. Uburusiya bwahakanye ibyo gukuraho visa ku banyaburayi. Ngizo zimwe mu ngingo z'ingenzi zigize amakuru hano ku itariki ya 19 z'ukwa 9 kwa 2025 mugiye kugezwaho nanjye Jean Dodier Kanijabo mu kanya turayarambura. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa sujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga, online payment. Tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike, mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 Ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa@iremetravel.rawa. Bayikazi muri amakuru arambuye duhere kuri Dieudonné Gatete wagizwe umuyobozi w'ibiro bya Perezida Paul Kagame. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yashyizeho abayobozi batandukanye mu nzego nkuru z'igihugu kuva ku bari ku rwego rwa minisitiri kugeza ku bayobozi b'ibigo bya leta. Dieudonné Gatete yagizwe umuyobozi w'ibiro bya Perezida wa Repubulika, akaba yungirijwe na Madame Viviane Mukakizima. Ambasaderi Claude Niko bisanzwe we yagizwe umuyobozi mukuru ushinzwe protocole ya leta. Yves Iradukunda yagizwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ikoranabuhanga na Innovation, aho yarasanzwe ari umunyamabanga uhoraho muri iyo minisiteri. Muri uwo mwanya yavuyemo yasimbuwe na Eraste Rurangwa. Hagati Ambasaderi Moses Rugema we yagizwe High Commissioner w'u Rwanda muri Nigeria. Muri zimwe muri minisiteri kandi yashyizwe abandi bayobozi batandukanye barimo abanyamabanga bahoraho. Bwana Jimmy Christian Byukusenge yagizwe umuyobozi mukuru w'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe gutanga amasoko ya leta.
naho umubano w'u Rwanda na Isiraheli ngo ntiwahinduwe no kwamagana ibitero bya Isiraheli i Doha. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yongeye gushimangira ko umubano w'u Rwanda na Isiraheli mu bya diplomasi utahinduwe no kuba rwaramaganye ibitero by'indege Isiraheli yagabye i Doha muri Katari no gusaba kubahiriza amategeko mpuzamahanga. Yabigarutse ubwo yaganiraga n'abagize ihuriro nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politike mu Rwanda, aho yabagizaga ishusho rusange y'imibanire y'u Rwanda n'amahanga. Minisitiri Nduhungirehe yagize ati pozisiyo y'u Rwanda ntigeze ihinduka. Twebwe twamaganye ibikorwa by'iterabwoba byabaye ku itariki ya 7 Ukwakira 2023 byakorewe muri Israel. Turabyamagana dukora n'itangazo, hanyuma ariko tunaterwa n'impungenge ku birimo biba muri Gaza. Tukaba twifuza yuko haba agahenge, ceasefire, kandi ibiganiro bigasubukurwa mu kurangiza iki kibazo ku buryo bw'amahoro. Twebwe rero u Rwanda ntabwo dufite ububasha bwo kugira icyo dukora. Hari ibihugu by'ibihangange, Amerika, hari Burayi, ibihugu byo mu karere k'iburasirazuba bwo hagati bufite ububasha bwo kugira icyo bukora kugira ngo haganirweho yuko amahoro yagaruka. Kandi twebwe pozisiyo yacu nuko nta mahoro ashobora kuzaza iburasirazuba bwo hagati hatabaye leta ebyiri, two state solution. Ni ukuvuga leta ya Israel ibaho mu mahoro n'umutekano itabangamiwe n'imitwe y'iterabwoba, ndetse na leta ya Palestine iriho nayo ishobora kubaho, yitwa viable state. Ni ukuvuga leta ishobora kubaho. Hari igihe leta iba itari viable, iba idafite territoire igaragara, ariko turashaka leta iri viable. Ibyo twarabivuze inshuro nyinshi, ndetse tukaba twanabigaragarije bagenzi bacu muri Israel, ndetse tukaba twarana ku byerekeye ibikorwa by'ubutabazi, tukaba twarana tanze ubutabazi, twarafashije abaturage bo muri Gaza inshuro 3 twoheje amakonteneri y'imiti, ibiribwa n'iki kugira ngo tubafashe. Rero pozisiyo yacu niyo ntabwo yigize ihinduka. Hanyuma ejo bundi rero tukaba twaranamaganye n'ibitero byakorewe muri Doha muri Qatar, kuko bigaragaza yuko turimo tugendera amategeko mpuzamahanga, international rule based order, isa nk'iyahungabanye ku buryo hari bakora ibyo bumva bidakurikije amategeko mpuzamahanga. Kandi Qatar yo ikaba ari igihugu cyagaragaje ubushake mu guhuza abashyamiranye, haba iburasirazuba bwa Kongo, haba na ntuza n'iburasirazuba bwo hagati. Qatar irimo irashaka guhuza impande zombi, ndetse no muri statement ambasaderi wacu Geneve yavuze ejo, yavuze ko hagomba kujyaho statut yo kurengera aba bahuza. Nta kuntu waba uri umuhuza hanyuma ngo wibasirwe n'umwe mu bashyamiranye. Niyo pozisiyo yacu rero ku makimbirane iburasirazuba bwo hagati. Dukomereza amakuru ku mihanda imwe n'imwe irafungwa kuri uyu wa 5 by'agateganyo kubera imyitozo ya shampiyona y'isi y'amagare. Polisi y'u Rwanda atangaje ko umuhanda Beka Arena, Kimironko, Simba Supermarket, Rwahama, Sherando, Prince House, Sonatube, Kicukiro Centre, Nyanza, Gahanga, kugaruka Sonatube, Rwandex, Kanogo, Medihill Women Foundation Ministries, ku Muvunyi KCC. Iyo mihanda igiye gukorerwamo imyitozo yo kwitegura shampiyona y'isi y'amagare. Iyo mihanda rero bifunzwe by'agateganyo kuva kuri uyu wa 5 guhera isasa z'ijoro kugeza isasa z'ijoro. Polisi yatangaje ko uwo muhanda uza kuburi gukorerwamo imyitozo yo kwitegura shampiyona y'isi y'umukino w'amagare izabera mu Rwanda, bityo ko urujya n'uruza rudakomeza nk'uko byari bisanzwe. Yatangaje ko abapolisi bari ku mihanda kugira ngo abayobora abasanzwe bakoresha uwo muhanda. Shampiyona y'isi y'amagare ya 2025 izaba ku cyumweru tariki ya 21 kugeza ku cyumweru cy'itariki ya 28 z'uku kwa 9, ikinirwa mu mihanda yo mu bice bitandukanye byo mu mujyi wa Kigali. Ku munsi wa mbere amagare azaguruka Beka Arena yerekeza kuri Mike, bakomereze kuri Simba ya Kimironko, bakatire kwa Rwahama, bakomereze kwa Rando, bagaruke kuri Prince House. Niba hagera bazagaruka Sonatube, bazamukire Kicukiro Centre, bakomereze Nyanza, bagere Gahanga mbere yuko bagera ku kiraro cyerekeza Bugesera, aho bazakatira kuri station ya lisansi ya Olix, bongera bagaruke mu muhanda uberekeza mu Kanogo, bazamukire kwa Minyoni. Uwo muhanda bazawunyuramo bakatire ku Kabindi mbere yo gusoreza kuri Kigali Convention Center. Uwo muhanda tubabwiye uzakoreshwa iminsi 4 yikurikiranya guhera ku cyumweru tariki ya 21 kugeza kuri 24 z'uku kwa 9. Polisi y'u Rwanda igaragaza ko hashyizweho indi mihanda izunganira izabiri gukoreshwa mu marushanwa ku buryo abakora ingendo nabo bagomba kuzazikomeza.
REB yageneye ibyo abanyeshuri b'i Kigali bazahugiraho mu gihe cya shampiyona y'isi y'amagare. Umuyobozi w'urwego rw'u Rwanda rushinzwe uburezi bw'ibanze Dr Mbarushimana Nelson yavuze ko mu gihe cya shampiyona y'isi y'amagare nubwo amashuri y'i Kigali azabafunze ariko ngo abanyeshuri batazajya birirwa mu rugo gusa ahubwo ngo bazahabwa imikoro itandukanye niyo basanzwe batahana. Yabwiye Radio Rwanda ko kuri ubu abarimu bari gutegura imikoro abana bazatahana kandi ihagije mu gihe cy'icyumweru bazamara batiga ku buryo batagiye guhugira mu bibarangaza. Ati ni imikoro izaba itandukanye n'umukoro umwana asanzwe atahana iyo yiga kuko bari nk'ikibazo kimwe mu isomo runaka. Abarimu batangiye gutegura imikoro n'imyitozo itandukanye kandi ihagije izatuma igihe umwana azaba ari mu rugo azabasha gusubiramo neza amasomo akabasha no kuyumva. Dr Mbarushimana yibukije ababyeyi kuzafasha abana babo gusubiramo iyo mikoro neza kuko bitashoboka batabigizemo uruhare. Shampiyona y'isi y'amagare izabera mu Rwanda kuva ku itariki ya 21 kugeza ku ya 28 z'uku kwa 9. Guverinoma y'u Rwanda itangaza ko imwe mu mpinduka zizagaragara mu gihe isiganwa rizaba riri kuba ari uko amashuri yo mu mujyi wa Kigali azahagarika kwigisha ndetse n'abakozi bagashishikarizwa gukorera mu ngo. Guverinoma y'u Rwanda kandi ivuga ko Minisiteri y'Uburezi izakorana bya hafi n'abayobozi b'amashuri n'ababyeyi kugira ngo iyi gahunda igende neza. Abakiri bato bazi indangagaciro z'umuco nyarwanda kurusha abakuru. Ubushakashatsi bwakozwe n'inteko y'umuco mu Rwanda buragaragaza ko abakiri bato bazi indangagaciro z'umuco nyarwanda kurusha abakuru ndetse ko abanyarwanda 31% badakozwe indangagaciro. Byagarutsweho ubwo inteko y'umuco yashyiraga hanze ubushakashatsi yakoze bufite umutwe ugira uti isuzuma bipimo ku murage ndangamuco w'u Rwanda 2025 aho bwakorewe mu bice bitandukanye by'igihugu. Ubushakashatsi bwakorewe mu turere twose tw'igihugu bugaragaza ibipimo by'ubumenyi abanyarwanda bafite ku muco nyarwanda n'indangagaciro zawo, ururimi rw'ikinyarwanda, ingoro z'umurage n'ahantu ndangamurage, inyandiko n'umuco wo gusoma. Ubu bushakashatsi nibwo bwa mbere bukozwe mu gihugu ndetse n'intangiriro y'ubundi buzakorwa mu gihe kizaza hagaragazwa impinduka zabayeho n'ibipimo bishya ku ngeri zinyuranye z'umurage ndangamuco w'u Rwanda. Ni igisubizo kizafasha inzego zifite umuco mu nshingano kumenya aho zongera imbaraga mu kazi kazo no mu bukangurambaga zikora muri urwo rwego. Ubushakashatsi bugizwe n'inkingi enye. Iya mbere igaragaza ubumenyi ku muco nyarwanda n'indangagaciro zawo aho bufite ku mpuzandengo ya 80.5%. Ubumenyi ku ndangagaciro z'umuco nyarwanda bufite ijanisha rya 88.6%. Gutoza indangagaciro mu muryango biri kuri 68.6%. Ubumenyi ku ndangagaciro z'uburinganire n'ubwuzuzanye bifite 92.4%. Naho gusobanukirwa gahunda za leta zishingiye ku muco biri ku ijanisha rya 72%. Ubushakashatsi bugaragaza ko abakiri bato aribo bafite ubumenyi ku rwego rwo hejuru mu bijyanye n'ubumenyi ku ndangagaciro z'umuco nyarwanda. Abari hagati y'imyaka 15 na 25 bari ku kigero cya 90.7%. Abari mu myaka 26 kugera kuri 35 bafite ijanisha rya 93%. Abari hagati y'imyaka 36 na 50 bari ku kigero cya 88%. Naho abari hejuru y'imyaka 50 bazi indangagaciro z'umuco nyarwanda ku kigero cya 86%. Abo nabemeje ko bazi indangagaciro ndetse n'ingero batanze z'indangagaciro bazi zikabihamya. Mu nyandiko inteko y'umuco yashyize hanze iravuga ko kuba abakiri batari bo bazi imbere y'ibindi byiciro mu kumenya indangagaciro biterwa n'uko ibi byiciro ari byo bibarizwamo abanyarwanda benshi bashoboye kwiga yaba amashuri abanza, ayisumbuye na kaminuza. Indi mpamvu ngo nuko abenshi mu byiciro by'imyaka yo hasi ari urubyiruko rukoresha imbuga nkoranyambaga zibafasha kumenya amakuru n'ubukangurambaga binyuzwa mu bitangazamakuru n'imbuga nkoranyambaga binyuranye. Intebe y'inteko Ambasaderi Masozera Robert nyuma yo kumurika ubushakashatsi yavuze ko ibyabuvuyemo bigaragaza ko abaturage bafite ubumenyi ariko nanone kubushyira mu bikorwa bikaba bikibagora. Yavuze ko abenshi inteko y'umuco yakoresheje amarushanwa atandukanye aho buri wese yabasabwa kwikorera ikintu runaka. Avuga ko ururimi rw'ikinyarwanda rukirimo imbogamizi zirimo uburyo itangazamakuru n'abahanzi barukoresha. Makuru avuga mu turere abantu 6 batawe muri yombi bakekwaho urupfu rw'umugabo wasanzwe mu murima w'imyumbati mu karere ka Ruhango. Umugabo w'imyaka 55 yasanzwe mu murima w'imyumbati yapfuye bikekwa ko yazize inkoni z'abamusanzemo bakamukubita kugeza apfuye. Byamenyekanye ko uyu mugabo yishwe ubwo yasangwaga mu murima w'imyumbati mu mudugudu wa Nyamiyaga mu kagari ka Burima mu murenge wa Kinazi wo mu karere ka Ruhango. Chief Inspector of Police Kamanzi Hassani umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu majyepfo yavuze ko mu ijoro ryakeye abaturage bayihaye amakuru ko babonye umurambo w'umugabo maze bihutira kujyayo basanga yapfuye. Yavuze ko inkomoko y'urwo rupfu ari uko nyiri umurima yabyutse nijoro akabona itoroshi ryaka mu murima we yajya yagasanganya kwigendera mo kumwiba imyumbati agahita atabaza maze abaturage bamutabaye barwana n'uwibaga imyumbati bimuviramo ibikomere binini byamuviriyemo urupfu. CIP Kamanzi yavuze ko polisi yahise ifata abantu 6 bakekwaho urugomo rwateye uru rupfu. Ati kuri ubu bafungiye kuri polisi station ya Kinazi ubugenzacyaha bwatangiye kubakurikirana naho umurambo wajyanwe ku bitaro bya Kinazi gukorerwa isuzuma. Polisi yakomeje isaba abaturage kwirinda urugomo, ubujura no kwihanira kuko bitemewe bityo ngo nibabireke kuko bizajya bigaragaraho wese azajya bihanirwa. Mu kanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda.
agaciro ko kwiga ikidage karuta kuri giciro. Banyeshuri musoje yisumbuye cyangwa kaminuza, abari mu biruhuko n'abandi mwese mubyifuza, Der Sprachenhub German Language Academy, ikigo cyigisha ururimi rw'ikidage ku buryo bwihuse kandi bugezweho, kigatanga ubujyanama bugamije gufasha urubyiruko rw'u Rwanda n'abandi bose babyifuza kugera ku mahirwe yo kwiga, gukora, guhugurwa, kuminuza cyangwa gutura mu Budage. Ku ishami ryo rya Kigali Nyarugenge hamwe n'abafatanyabikorwa bacu, turahamagarira buri wese ubyifuza ko mu Budage no mu bindi bihugu bikoresha ikidage hari amahirwe menshi agutegereje. Ushobora kwiga umwuga kandi uhembwa mu mashami atandukanye ariyo ubuvuzi n'ubuforomo, uburezi bw'abana bato, imyuga ngiro n'ikoranabuhanga, ubucuruzi na logistics, ndetse na hotel and restaurant management. Amasomo atangwa kuva ku rwego rwa A1 kugeza kuri B2 ku ishami ryacu rya Kigali i Nyarugenge ku gahanda KN 89 ST ku nzu ya 9 muri etaje ya 5. Ushobora guhitamo kwiga mu gitondo, nyuma ya saa sita, nimugoroba cyangwa muri weekend. Akarusho kandi muri Der Sprachenhub twiyemeje kugufasha, tuguha amakuru ajyanye na admission na scholarship mu mashuri, ndetse tukaguhuza n'amahirwe yo kubona akazi ku bafite impamyabumenyi cyangwa impamyabushobozi. Tugutoza kandi tukaguha ubufasha mu kuzuza application no kuzinoza, tukagufasha gukora dosiye isaba visa, ndetse tukaguha ikaze no kukumenyereza mu gihe ugiye gutura mu Budage. Ese wari uzi ko kwiga kaminuza mu Budage ari ubuntu? Iyandikisha nonaha. Ushobora kunyura kuri nimero yacu ya WhatsApp kuri 07 90 13 98 22. Mwicikanwa kuko abakozi n'abanyeshuri bazahitamo kwiga nimugoroba cyangwa muri weekend bazahabwa igabanyirizwa ridasanzwe. Hitamo Der Sprachenhub German Language Academy maze ugere kure. Hahibwota amasimbi, ubumenyi n'ubushobozi, maze wiyubakire u Rwanda. Wigeze wibaza ushobora kubona inzu nziza ku giciro ushoboye, cyangwa se ubutaka bufite ibyangombwa butarimo ibibazo? Nta mpamvu yo gukomeza gushakisha, ibisubizo byose biraha. Imari Real Estate turagufasha kugura no kugurisha ibibanza, amasambu ndetse n'amazu yaba mato cyangwa manini. Dukata amasite meza kandi yizewe, tukayagurisha mu mucyo no mu bwitonzi. Ufite amafaranga make, ntugire ubwoba. Turagushakira inzu cyangwa ubutaka bujyanye n'ubushobozi bwawe. Ufite ubutaka buto cyangwa bunini, turagufasha gukora inyigo y'inzu wakubakaho bijyanye n'ubushobozi bwawe. Dufite ubunararibonye mu gutanga ubujyanama ku butaka wagura buzira ingaru, mu kwirinda amakimbirane abushingiyeho. Mu bunyamwuga buzira amakemwa, nitwe ducunga amazu yawe mu buryo bwizewe. Duhamagare kuri 0783 57 86 72 cyangwa utugane ku mbuga nkoranyambaga zacu nka YouTube na Instagram, hose twitwa Imari Real Estate. Imari Real Estate, twubaka icyizere, inzozi zikaba impamo. Amakuru y'u Rwanda tuyahere muri Tanzania. Perezida Samia Suluhu yavuze ko amatora ya perezida atari intambara. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan akaba n'umukandida w'ishyaka Chama cha Mapinduzi ku mwanya w'umukuru w'igihugu yasabye abaturage gushyira imbere ituze n'umutekano muri iki gihe igihugu gitegura amatora rusange mu kwezi gutaha kwa 10. Perezida Samia Suluhu yabigarutse ubwo yamamarizaga Imakunduchi, agaragaza ko ibikorwa by'urugomo bisenya demokarasi ndetse bigasubiza inyuma iterambere ry'igihugu. Yibukije abaturage ko amatora atari intambara ahubwo ari igikorwa cya demokarasi, abasaba kwirinda ubushotoranyi. Ati ndabasaba guharanira amahoro n'umutekano, amatora si intambara ahubwo ni igikorwa cya demokarasi. Ibikorwa by'urugomo ntibizana igisubizo. Amahoro n'umutekano ni ingenzi cyane mu bihe by'amatora. Samia yanijeje abaturage ko inzego z'igihugu ziteguye kurinda umutekano mu matora. Ati inzego zacu z'umutekano zifite ubushobozi bwo kurinda igihugu, ushaka kwirinda ibibazo azajye gutora asubire mu rugo rwe n'ituze. Uyu muyobozi yanaboneyeho gutangaza umugambi afite wo gushyiraho ikigo kizaba ububiko n'urwibutso rw'ubwiyunge Zanzibar, kizabika amateka ya politike n'ay'igihugu kugira ngo bizabungabungwe ku bisekuru bizaza. Samia yasobanuye ko icyo kigo kizaba ububiko bw'igihugu bushyira hamwe amateka y'ubwiyunge bwagezweho mu 1964 hagati ya Tanganyika na Zanzibar kugeza aho igihugu kigeze mu rugendo rw'iterambere. Dr. Hussein Hassan Mwinyi, umukandida wa CCM ku mwanya wa perezida wa Zanzibar, nawe yunze mu rya Samia Suluhu, ashimangira ko amahoro n'umwe n'ubwiyunge ari byo bikwiye kubayobora. Yagaragaje ko amahoro ari ngombwa kugira ngo abanyazanzibar babone uko babyaza umusaruro amahirwe ari mu bworozi bw'amafi, ubukerarugendo, ubucuruzi bwambukiranya imipaka ndetse banakemura amakimbirane y'ahahise. Naho abantu 11 birukanywe na Amerika bareze Ghana ko bafunga mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Umunyamategeko w'abantu 11 bafungiye muri Ghana nyuma yuko birukanywe muri Amerika yabwiye BBC ko bareze leta y'icyo gihugu cyo muri Afrika y'Uburengerazuba.
Oliver Baka Valmao yavuze ko abirukanywe batarenze ku itegeko na rimwe rya Ghana ndetse ko kubera iyo mpamvu ifungwa ryabo mu kigo cya gisirikare rinyuranyije n'amategeko. Uyu munyamategeko yongeyeho ko ashaka ko leta ya Ghana igeze iryo tsinda mu rukiko ndetse igasobanura impamvu bafunzwe binyuranyije n'ubushake bwabo. Leta ya Ghana nta kiratangaza kuri icyo kirego, ariko mbere yavuze ko iteganya kwemera kwakira abandi bantu 40 birukanywe muri Amerika. Abadepite batavuga rumwe n'ubutegetsi barimo gusaba ko ayo masezerano no kwakira birukanywe muri Amerika hagarikwa akakanya agategereza kwemezwa n'inteko ishinga amategeko, kuko ngo ibyo byemewe n'amategeko ya Ghana. Mu cyumweru gishize Perezida wa Ghana John Mahama yavuze ko birukanywe na Amerika 14 bakomoka muri Afurika y'Uburengerazuba bageze muri Ghana nyuma y'amasezerano icyo gihugu cyagiranye na Amerika. Nyuma yavuze ko bose basubijwe mu bihugu bavukamo, nubwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ghana Samuel Ablakwa yamuvuguruje akavuga ko abenshi muri bo aribo gusa basubijwe mu bihugu bavukamo. Ikirego umunyamategeko wabo yageje mu rukiko kivuguruza abo bategetsi bombi kikavuga ko abirukanywe 11 bafungiye muri Ghana, uko ari 11 bari bafungiye mu kigo cya Amerika mbere yuko baboheshwa iminyururu bakirukanwa batwawe mu ndege ya gisirikare itwara imizigo nk'uko bikubiye mu nyandiko zagejwe mu rukiko. Uku kwirukana abantu muri Amerika kuri muri gahunda y'ubuhezanguni ya leta ya Amerika ijyanye n'abinjira mu gihugu kuva Perezida Donald Trump asubiye ku butegetsi mu kwa mbere k'uyu mwaka. Yasezeranyije kwirukana bimukira ku bwinshi bageze muri icyo gihugu mu buryo budakurikije amategeko, akabikora ku kigero kitari cyarigeze kigerwaho mbere. Ku munsi wo kuwa mbere cy'icyumweru amagambo ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ghana yasubiwemo n'ibiro ntaramakuru Reuters avuga ko icyemezo cyo kwemera kwakira abirukanywe na Amerika cyashingiye ku ihame ry'ubutabazi no kugira impuhwe kwa Kinyafurika. Batanu mu birukanywe barimo Abanyanigeria 3 n'Abanyagambia 2 bo bareze leta ya Amerika bavuga ko bari barinzwe n'itegeko ry'urukiko ndetse ko batagakwiye kuba barirukanywe muri Amerika. Umukobwa wa Perezida Paul Biya we yahamagariye Abanyakameruni kutazatora se mu matora ya Perezida. Brenda Biya, umukobwa wa Perezida Paul Biya wa Kameruni, ahamagara Abanyakameruni kutazatora se mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu kwezi gutaha. Tariki ya 12 z'ukwezi kwa 10 nibwo Abanyakameruni bazatora umukuru w'igihugu mu matora Paul Biya w'imyaka 92 umaze imyaka 43 ku butegetsi azahatanamo. Umukobwa w'uyu mukambwe biciye mu mashusho yanyujije ku mbuga nkoranyambaga ze yavuze ko atakibona nk'umwe mu bagize umuryango w'umukuru w'igihugu ndetse ko nta bufasha bw'amafaranga gikeneye ku babyeyi be. Brenda Biya yavuze ko umwuka utifashe neza mu muryango w'umukambwe Paul Biya, anashinja by'umwihariko nyirarume usanzwe ari umuyobozi w'ibiro bya Perezida kuba akomeje kwifuza ko yapfa ku kiguzi cyose. Muri aya mashusho kandi Brenda Biya yumvikana asaba Abanyakameruni imbabazi kubw'imibabaro ahamya ko se yabateye kuva yafata ubutegetsi. Uyu mukobwa w'imyaka 27 y'amavuko yareye ko atazatora se mu matora ataha, asaba Abanyakameruni gutera ikirenge mu cye. Ati ntimuzatore Paul Biya bitari ukubera nge, ahubwo kubera ko yatumye abantu benshi cyane bateseka. Ndizera ko tuzagira undi perezida. Uyu Perezida Paul Biya umukobwa wari gusaba Abanyakameruni kuzima amajwi ayoboye Kameruni kuva mu 1982. Ni mu gihe mu mezi ashize yatangaje ko aziyamamariza manda nshya, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe bakaba bamunenga kuba nta mbaraga gifite zo kuyobora igihugu kubera izabukuru, dore ko anayobora Kameruni yibereye mu Busuwisi aho amaze igihe atuye. Umuryango umwe bw'Uburayi wo ugiye gutangira kugabanya inkunga ugenera Abanya-Ukraine bahunze. Umuryango umwe bw'Uburayi ugiye gutangira kugabanya inkunga ugenera Abanya-Ukraine bahunze intambara ndetse batangire gushishikarizwa gusubira mu gihugu cyabo bigendanye n'uko intambara iri kugabanya ubukana. Abanya-Ukraine miliyoni 7 bahungiye mu Burayi kuva intambara y'igihugu cyabo kirimo n'Uburusiya yatangira mu 2022. Kuva icyo gihe bahise batangira guhabwa inkunga binyuze muri programme izwi nka Temporary Protection Directive ifasha abahunze by'igihe gito. Muri iyi porogaramu Abanya-Ukraine bahawe inzu zo kubamo, bahabwa ibyangombwa bibemerera gutura mu Burayi, bahabwa akazi, bafashwa kubona uburezi buhendutse, bahabwa serivisi z'ubuzima, serivisi z'imari n'ibindi bitandukanye. Iyo porogaramu yagomba kurangira mu kwa gatatu kwa 2025 gusiza kongererwa igihe igezwa mu 2027. Cyakora ibibazo by'ubukungu bikomeje kugariza umuryango umwe bw'Uburayi biri gutuma ubuyobozi bw'uyu muryango butangira gutekereza uburyo bwagabanya ibyo butakaza ku Banya-Ukraine kandi bagashishikarizwa gutaha iwabo. Ibi bije nyuma y'uko Ubudage bumaze kwakira Abanya-Ukraine barenga miliyoni 1.200 butangaje ko bugiye kugabanya ibyo bahabwaga, mu gihe Polonye yakiriye abarenga miliyoni 2.5 bagize 7% by'abaturage bayo bose iyo yamaze gutangaza ko ititeguye kwakira abandi bimukira baturuka muri Ukraine. Umuryango umwe bw'Uburayi uri kugira inama ibihugu by'Uburayi kugira ngo birusheho gutera inkunga gahunda zigamije gufasha Abanya-Ukraine gutaha, zirimo kujya gusura aho bahoze batuye ndetse n'abifuza gusubira mu gihugu cyabo bagafashwa kubigeraho. Ubwongereza buratangaza ko bwemeye Palestine nka leta yuzuye. Itangazamakuru ryo mu Bwongereza ryavuze ko kuri wa gatanu guverinoma iyobowe na Keir Starmer iri butangaze ku mugaragaro ko itangiye gufata Palestine nk'igihugu kigenga byuzuye. Icyamakuru The Guardian cyanditse ko Minisitiri w'Intebe Keir Starmer avuga ko icyemezo cy'Ubwongereza kidashingiye ku byaherutse kuganira na Donald Trump, cyane ko adashyigikiye ko Palestine iba igihugu kigenga byuzuye. Abongereza bavuga kandi ko bategereje ko Israel yakwisubiraho ikareka ibyo iri gukora muri Palestine bagaheba, bikaba byari bube uburyo bwiza bwo gutuma bigizaho itariki yo gutangaza ko bemeye Palestine.
Ikindi no kubwongereza avuga ko niyo Israel yarakazwa n'iki cyemezo bitababuza kubyanzura. Benjamin Netanyahu, minisitiri w'intebe wa Israel, aherutse kubwira itangazamakuru ko abantu bose bashaka gushyigikira ko Palestine yigenga barushywa n'ubusa kandi ko ibyo bakora nta kindi bizamara kitari ugutera Hamas akanyabugabo. Ku ngingo y'ibyaherutse kuganira na Trump, Keir Starmer yavuze ko yamumenyesheje ko Palestine iramutse yigenze yaba igihugu kitarangwamo Hamas. Amerika ivuga ko itazakomeza guha akato ubwongereza kuri iyo ngingo kuko ngo niyo Palestine yaba igihugu bitabuza Israel gukomera mu karere iherereyemo. Ububanyi n'amahanga bw'ubwongereza nk'uko biri n'ahandi mu Burayi buvuga ko hari umwuka mubi hagati ya Trump na Netanyahu bitewe ahanini n'uko uyaherutse kurasa muri Katari ashaka guhitana abayobozi ba Hamas. Netanyahu ubwo yahaga ikiganiro abanyamakuru ari kumwe n'umunyamabanga wa leta y'Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yavuze ko kurasa Hamas muri Katari ari icyemezo igihugu cye cyafashe ntawe kigishije inama. Ibihugu 142 bigize umuryango w'abimbye birutse gutora byemeza ko Palestine ikwiye kuba igihugu cyigenga. Amerika na Israel byarabyanze. Israel ivuga ko Palestine iramutse yigenze yahinduka ahantu abakora iterabwoba bajya baca bayitera mu buryo butavunanye. Trump we yisaba haranira uburenganzira bw'abirabura umutwe w'iterabwoba. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yavuze ko itsinda ryitwa Antifa riharanira kurwanya ubuhangange bw'abazungu, irondaruhu, guharanira uburenganzira bw'abirabura n'ibindi muri icyo gihugu ari umutwe w'iterabwoba. Antifa ni ihuriro ry'abantu barwanya ingingo zitandukanye muri Amerika ariko ryavukiye mu Budage mu 1920 rirwanya ingengabitekerezo y'abanazi. Gusa si umutwe ukora mu buryo buzwi kuko ari amatsinda atandukanye cyangwa abantu ku giti cyabo bakora ibikorwa byo kwigaragambiriza izo ngingo batemera. Trump yikomye iryo huriro rero aryita umutwe w'iterabwoba nyuma y'icyumweru kimwe inshuti y'akadasohoka yari impirimbanyi y'intekerezo zishingiye ku gusubiza Amerika ubuhangange yahoranye Charlie Kirk yishwe arashwe. Charlie kandi yashyigikiraga ibitekerezo by'ishyaka ry'abarepublikani rya Donald Trump ndetse akanakwirakwiza ibitekerezo bishyira abazungu hejuru white supremacy biri no mu byatumaga hari ababimwangira. Nyuma y'urupfu rwe bamwe mu bakomeye mu ishyaka ry'abarepublikani barimo na Vice President wa Amerika J.D. Vance bashinje urwo rupfu abayizanguni badashyigikiye ubutegetsi bwa Trump bavuga ko aribo baha amafaranga Antifa. Trump ariko yongeyeho ko abaha amafaranga Antifa bagomba kugezwa imbere y'ubutabera. Antifa yagaragaye cyane muri Amerika mu 2020 mu myigaragambyo ikomeye yakurikiye icwa ry'umwirabura witwaga George Floyd wishwe arashwe n'umupolisi. Ni Trump rero wanavuze ko yatengushwe na Putin ku ntambara yo muri Ukraine. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yavuze ko yababajwe cyane na Vladimir Putin w'Uburusiya nyuma yo kunanirwa gufata ingamba zo kurangiza intambara yo muri Ukraine. Ubwo yaganiraga n'abanyamakuru ari kumwe na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer, Perezida wa Leta Zunze za Amerika yavuze ko yumvaga intambara iri hagati ya Ukraine n'Uburusiya yoroshye gukemura bitewe n'umubano we bwite na Perezida Putin. Ati natekerezaga ko iyi ntambara yaba imwe mu zoroshye gukemura kubera ubucuti nanifitanye na Putin, ariko koko yaranyobeye. Mu by'ukuri abasirikare b'Uburusiya barimo gupfa ku rugero rurenze urw'abasirikare ba Ukraine, ariko yaranyobeye. Trump yabwiye abanyamakuru ko Leta Zunze za Amerika zakemuye intambara zigera kuri 7 zari zarananiranye, avuga ko yatekerezaga ko niyizoroha. Mu kiganiro cyabereye muri Leta ya Alaska ku itariki ya 15 z'ukwezi gushize kwa munani, Perezida Trump yari yabwiye abanyamakuru ko yumvikanye na Putin byinshi birebana no guhagarika intambara yo muri Ukraine. Uburusiya bwo bwahakanye ibyo gukuraho visa ku banyaburayi. Leta y'Uburusiya yagaragaje ko nta gahunda ifite yo guhagarika gutanga visa ku baturage bo mu bihugu by'Iburayi nyuma y'uko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi utangaje ko ushobora guhagarika gutanga visa ku bakerarugendo baturutse mu Burusiya nka kimwe mu bihano byafatirwa icyo gihugu kubera intambara cyateje muri Ukraine. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya Maria Zakharova yavuze ko nubwo Uburayi bwafata icyo cyemezo ku ruhande rwabo nta gahunda bafite yo gukumira abanyaburayi bifuza gusura Uburusiya. Ati nta gahunda dufite yo gufunga umupaka ku baturage b'Iburayi binyuze mu kugabanya uburyo basura Uburusiya. Twizera ko imigenderanire y'abantu binyuze mu bukerarugendo, ubucuruzi, ubufatanye bikwiriye gushyigikirwa. Igihugu cyacu cyifuza kubaka umubano n'abandi bantu. Mu 2022 umuryango w'ubumwe bw'Uburayi watesheje agaciro gahunda yari igeze kure yo kugabanya ibisabwa abarusiya bifuza gusura Uburayi ndetse no kugabanya ikiguzi cya visa, uvuga ko ibyo byakozwe kubera intambara Uburusiya bwashoje kuri Ukraine. Uburusiya nabwo bwahise bushyira ingamba zikarishye nk'izo mu mwaka wakurikiyeho. Shito bakunze wa Primo Media Rwanda, iyi nkuru y'Uburusiya bwahakanye ibyo gukuraho visa ku banyaburayi bifuza kubikoreramo ingendo niyo dusoreje amakuru agezweho. Reka mbashimire ko mwana mudukurikiye, bararikire komeza kureba ibindi biganiro bikuru urubuga. Mugira amahoro. Mucuruzi ngufitiye inkuru nziza, wivunika rwose kuko Swatasi irari ku bwawe, iragufasha muri byose ukeneye. Wowe icyo usabwa no gukora urutonde n'ibisobanuro by'ibyo ushaka kugura byose bigomba guturuka i Dubai, amazina yabyo, ubwoko bwabyo, ingano yabyo n'umubare, hanyuma Swatasi kabigufashamo. Wivunika wishyura amatike y'indege, hoteli, umwanya n'ibindi bigenda ku rugendo rwawe kuko ayo mafaranga wayazigama. Itike y'indege yarahenze cyane, amafaranga yishyura icyumba cya hoteli kongeraho amafunguro n'ibyo kunywa, utibagiwe umwanya ndetse n'amafaranga utanga ujya kugura na kiriya. Sigaho rwose ibyo bishinge Swatase kuko uwo mutwaro yawe ugutuye. Iyi kampani zabyoroshya ikungure kurushaho maze ayo mafaranga kugarukira ari inyungu aho kuba igihombo. Mu byo tubafasha kugura i Dubai harimo imashini z'ubuhinzi, izo mu nganda, izo mu biro, imashini zimesa, izikora indi mirimo itandukanye, spare parts, imodoka, telefone, mudasobwa, amasaha ndetse n'ibindi byo mu maduka bituruka i Dubai.
Akandi gashya rero nuko mbere yo kubigura tubanza kukwereka amafoto n'amashusho wakwemeza ko ari byo tukabigura. Ibi bikoresho iyo bitumije bikugeraho hagati y'iminsi 2 n'itatu kubinyura mu ndege, mu gihe ibinyura mu bwato byo ari hagati y'iminsi 30 na 45. Swatasu yishyura atageze kuri 1/3 cyayo yose wari kwifashisha mu gihe wagiye Dubai, maze ikagufasha kwegeranya ibyo waguze no kubikugerezaho bigiye. Ushobora kutuganaho dukorera igikondo cyangwa ukatwandikira kuri 0788 67 85 97. Gukorana na Swatase ni ukuzigama amafaranga, umwanya no kwirinda ibikujagaraza.